Abu Hasan Kerungkali ulama Aceh Raya mak. Abu Hasan Kerungkali ulama Aceh Raya lahir di Sangga Pedia. Nah kitabnya bak ulun tua lahir di Sangga Pedia karena ubena ulama di Aceh Raya di Belanda madugo pelung ke Pedia. Lahir di Sangga Pedia. Abu Hasan Kerungkali nama Syekh Tujuh. Syekh Tujuh bangsa boh nek ge Syekh Madu. Syekh Haji Hasan Kerungkali anak Syekh Haji Hanafiyah. Syekh Haji Hanafiyah anak tengku Syekh Haji Abbas. Syekh Haji Abbas anak tengku Syekh Haji Abdul Rahman tengku dia melabuh atau tengku di kubu. Tengku Syekh Haji Abdul Rahman anak tengku Syekh Fadil. Tengku Syekh Fadil anak tengku Syekh Haji La'badah. Syekh Haji La'badah anak Syekh Haji Al-Hawrani Ibnu As-Sab'ah dari Mekah. Nyan ulama Aceh Raya Abu Hasan Kerungkali. Bila takut tak haram memperingati maulid. Kata tamah sebab tu memperingati kelebihan ulama Aceh. Nyan ulama barosa mak Abu Hasan Kerungkali. Termasuk Abu Wahab Selimum. Abu Wahab Selimum mak sidra ulama di Aceh Raya. Ia hantam pernah diterima dana dari pemerintah Republik Indonesia yang di Aceh maupun Jakarta musabah rupiah. Kenapa kan beda malim ulama-ulama awal dengan ulama-ulama jenama mak. Abu Wahab Selimung gure yang pertama Abu Ibrahim yang dah pegah bak anak muda di Aceh Raya yang tadi. Abu Ibrahim yah bapa Majid Ibrahim Gubernur Aceh yang gure yang pertama. Dupna kekuatan Abu Ibrahim mak. Dua boh daya, saboh daya hane ineng, saboh daya hane agam di tengah-tengah kerung. Antara dayah je dengan dayah nyoy tengah-tengah kerung tidak ada jembatan. Hana tetua. Tapi Abu Ibrahim si khanuro ke semua buat dayah je, si khanuro pada dayahnya ke semua buat. Hana tetua horek kerja wallahu alam. Nyan kekuatan ulama Aceh Abu Ibrahim ia bapa Gubernur Aceh Majid Ibrahim. Nyan gure Abu Wahab. Kagat malam ke buat Abu Ibrahim. Gekunlah Abu Ibrahim. Wahab galon sep elemen. Bedah jacok elemen semak langah. Gebedah Abu Wahab Selimum gejak buat bak Abi Hanafiyah di Samalanga Aceh jumpa ayah mertua daripada Abun Naziz Samalanga. Kagat malam gebuat bak Abi Hanafiyah Samalanga hokadron tungku Selimum kajian nawa Selimum ya pudang dayah dron lungjuk badon tarikat Syatariyah. Maka Aceh Raya mak tarikat Syatariyah yang gemel dia buat yang kecok di Samalanga dari Mekah. Nyan kelebihan-kelebihan ulama Aceh. Bahkan mi dan ayah tanya Acehnya sebenarnya punya ulama lebih mak sampai pihak kirim ke dahuluan Nangrau.